السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين، هدى العقول ببدائع حكمه، ووسع الخلائق بجلائل نعمه، أقام الكون بعظمة تجليه، وأنزل الهدى على أنبيائه ومرسليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد قال الله تعالى: واتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حمد هري عالم تكو غبري مان الله إكلانج حكمة وانت كما إجوتا سيكون لتكا تدمغو دكوي
ekalaange niyametta emmiha khalqu takunna tanawas kurevi ekalaange matiwariwanta kamun kaunu bina kurevi ekalaange nabi bekalunna rasul bekalunge macca hidayatu bawalevi man allah fiyawa haqwegen alukamek kurave ehin ilaha kunwa kamarha ekalaange sharika kunwa kama alu hekiwan alaminge sahiba muhammad gifanaki ekalaange ala kamarha rasula kaman alu hekiwan haddawa bodu kurave raskalaku ekalege faanuge macca ekalege faanuge macca salawata salama baraka lawande mi salawata salama barakatuga ekalege faanuge alu ashabunna ebe kalunna riweti gotuga tabawiha bayaku shamil kurawande amin ya fahudannar man allah galu takunne mi alage amilla nafsara tiya emme takunna man allah birweti we taqwa veruma wasiya kurang ekalaange wahi kurawwa fawa basfulega maana gave fahetiya bami hunna kuladanavi warakun tiya bami hun allah taqwa verware adi tiya bami hun ahare adi tiya bami hun kiyaman ware adi tiya bami hun heda kurare tiya bami hunge amilla nafsu taka egoy heyokam bodwegemve adi emihege amilla nafsuge dahivetikamu minjuwejje miha dannare fahe eurenni hama dinnawane mihunne muslim akunne man allah ke hadratuga lobuweti alaka wan nedeni kaaku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya suwal kurawunu allah ke hadratuga emme lobuweti kam bodu mihaki khobatoy jawabuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawi anfa'uhum linnas wa inna ahabbal a'mali ila allah sururun tudkhiluhu ala mu'minin تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرين في مسجد ماني الله کے حضرت کا ایم لوبوت کم بڑو میہا کی میستکن ایم منفع قرنوی میہائے adi allah azza wa jalla ge hadratuga emme lobuwetikam bodu amalaki mu'minege hita ufaverikam waddadinume enaya kurimativi bodu musibatakun ena salamekkodinume nuwata enage daranye fuddadinume nuwata enage kiban haahunukam filwadinume miskitegga demastuhu i'tikafan inuma wure muslim akhage beenume fuddadinuma ena guwagen diumuge lobuwetikan timan kalege faanuge arihuga bodu wegembe tiba mistakunna faada huri mihaka war erun man allah tibadake lobi we odigannawane man allah tibadake lobi we odigen finama ekalaange udutaka bin tibage khidmatuga lawwane ekalaange tibage kurimatiga rizquge khazanata huluwa devwane muslim akunne isvediya hadis fuluga emme heyo amal takuge tere furatama kamaka nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kodde wafawani muslimunge hita ufaverikam waddadinu emihunge hita baajjaveri kurun emihunna hinitun wungerestinu emihun hituga nujassun emihunge kurimatiga moonu kuni nukurun mikamuga emme iskandenjeheni tibage mamba fanata abidarinna den gaattimage mihunnata awatterinna muslim akhunne dewanakami muslim akhaka kurimatiwa musibatakun ena salamekodinun duniya akhiratuga tibaya kurimati wedane bodeti musibatakun naja koddewuma ede nama miistakunna kurimatiwa musibatakun emihun naja koddinuma tiba masake kurar ehiyan edi addikura mihunna hamdardi wahe emihunge karunata tiba fuhela dehe loboti nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis prowafawe man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ماني دنيا مصيباتك ترى مصيباتك مؤمنك سلامك قد ميها كبان
qiyamet duwahuge musibatakuge tere musibate man Allahu fillawade wanete adi ammati dati mihaka lui koddi mihaya duniya akhiratuga man Allahu lui faseha kodde wanete adi muslimaku fadihan nuko enage aabuta wanghana koddi miha duniya akhiratuga fadihan nukurawwa man Allahu salame kodde wanete Allahuge ala enage akhaya waagiveri umuga demihuriha hindaku Allahu enaya waagiverive wodigatumuga demi wodi gem wanete ilmuri vidalwa gotuga lobeti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi basfulun muhtad veriyayan ehi umuge maakkama enage beenunta fudda dinuma masakke kurumuge muhimmu kan enge ege terega keumbu umuge kantattan hamajsa dinuma unu oriyan niwa koddinuma bees warwa kuruma ehiwe dinum fada maaddi kantattaka biruveri kamen nuota haas kamek kurimati wafawa mihegge hinhama jassadinum fada maanavi kantattavves himenen muslim apunne muhtad verinnan ehige addikkolluma emihunge beenunta fuddadinumattaka masake kurumaki man Allahu insanaage fitratuga lawwafawa insaniyatu kamuge sifay ay man Allahu heddevi ikalange lobweti alunge kiban fenna kamek man Allahu insanunna mativeri akhlaqa suluku daskodevuma fonuvi rasul bekalunaki ebekalun fonuvunu qawmutakuge mihunna faada huri laaba huri kantatta koddevumuga awasbe wadagennevi bekalun ahmenge lobweti nabiyya sallallahu alaihi wasallam ki mistakunge beenunta fuddawadevumuga la masilu namunai ekelek faanu mistakunnata huwafai anhenunna ehiteriwe wadage devumattaka emihunge gaata wadagen emihunge beenunta fuddawade wafave muslim akunnev rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith fulga bayan kurawwa timwana kamaki muslim akhaage darani fuddadinu darani ada kurmattaka ammati dati mihaya ituru muhlatu dinu nuwata enage daranim bayek kandala dinu nuwata darani ekkom maafu koddinu mikamuge sawabuge matveri kama medu loboti rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korwa fave man anzara mu'siran aw wada'a lah adallahu Allah yawm al-qiyamati tahta dhilli 'arshihi yawma la dhilla illa dhilluh manai darani ada kuran jehe muddatuga darani ada nukurewunu ammati dati mihage darani faskoddi mihaya nuwata e darani minware unikoddi mihaya qiyamat wahum man Allahu ikalanga arshige hiyalun hiya wahi kan devwanete kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekaman hivwar devwa ekamuge sawaba darmaege mativeri kam bayan koddewamu hadis kurawwa fawa basfulege maana gave darani ada kurun laskoddi mihaya ei komme duwahaku emin warun kureve sodaqateke adi darani ada kurumuge e muddatu hamavumu itural laskodinumaki emin warun kureve de sodaqate kihabur sawabe kihabur darmay nafani Allah wa iyyakum bil Qur'anil azim وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم الحمد لله الفتاح العليم أحمده جل وعلا وهو خير الفاتحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله
أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. حمدهري مولا حكم كروا مولا دنوريغنوا رسكلانگي الله جل وعلا يتعريفا سنا دنوم اكلانگي حكم كروا ام هي رسكلانگ مان الله في واحد وگن الكم كروي اهن اله كنوا كمرها اكلانگ اكونت كمرها اكلانگ باوري كنوا كم الو هكيوان अलमिंग साहिबा मुहम्मद गिफानी मैं अल्लाह के अला कमरा रसूला कमं अलु हिकवं हद्दवा बुड कुरबी रस्कलाको अलमिंग साहिबा मुहम्मद गिफानु के मच्चा सलवाता सलामा बरका लब्बांदे अदि एकरे गिफानु के तुरु आलु अस्हाबुन्ना क़ियामता जहंदिन इहसान तरिकमाय को एकरे गिफाना तबा वीहा बयकु मी सलवाता सलामा बरकातुगा शामिल कुरवांदे आमीन या फहुदन्नार मान अल्लाह के अल तकुन्ने तियबामी हुन सिर्रा फालुगा अल्लाह हक्कु गोतगा तकवा वेरिवाहे तकवा वेरि कमकी हुरिहा रंगलु कमेग्गे तळुदंडी अदि एई हुरिहा नुबा कमेग्गे तळुवस्मे मुस्लिम अकुन्ने मान अल्लाह के हदरत लोबुएति विगेंवा अमल तकुगे तेरेगा हिमेने हतरवन कमकी बंडुहा हुनु कमुगा तिबे मी हुन्ना खान दिनु दिवेहिन्नकी मिकमुगा वर नमूना बैक हारुदमुगे वगुतुगा गेग्गा तलीगे फूकहाला अडु अवट्टेरीकं इवे इरा खाबोतकेति हिफाගෙන් एगे कद्दावाहक तारीखुगे फफुतकुं कियमु लायගෙන් काने एच्चेन ने गेगेगे मीहुं बोतरी हिफाගෙන් अवट्टेरियागे गिय दियमुं ए बोतट्ट लायගෙන් काने तकेति अलादे वाहक अहरुमें अडु अहमु गिरित रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवा फावे मा आमन बी मन बाता शबआन वजारुहु इला जंबिही जाइउन वहुवा यअलम माने एनागे अवट्टेरिया हाहुनु कम्मति वाकं एंगे इरु एना बंडुफुरागे हुन्न मीहाई तिमं कलेगे फाना फुरिहमय ईमान वा मी हेन्नूने फसवनकमकी मीस्तकुंगे मुहुदात फुद्दादिन मट्टका मसके कुरुं ए नबवी हरम फुलुगा मस्तुवहु इतिकाफं इनुमवरे माकमेक मुस्लिम अकुन्ने मैं अल्लाह वनी इकलांगे रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मच्चा सलवाता सलाम लेबुंगे दी दुआ कुरमा अहर मिन्ना अमर कुरवाफ इकलांगे वही कुरवाफ वे इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा माने हम करवरुं अल्लाह इकनांगे मलाइकतुन नबियागे मच्चा सलवात लवते ए ईमान वे जमीस्ता कुन्ने तियबामी हुं एकरेग फानुगे मच्चा सलवात लेबुंगे दी दुआ कुरारे अदि एकरेग फानुगे मच्चा सलाम लेबुंगे दी तियबामी हुं गिना गिनान दुआ कुरारे اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين هدوا بدكر برسكلاك علمني أنكم جبين تفداد أمي هنا إحسان تروا بايكم قال وانديب أمها روغا تكا بالي مدكم علمني ترين في اللوانديب بالي مي هنا الشفاء دوا دوله صحة عافية نعمة علمنا من بركر وانديب خاصة هي بينهم ومي هنا كدنا هي وقت من بركر وا عائلاتك بلهتون ترينا كتركما سوابا درما من بركر وانديب هدوا بدكر برسكلاك علمني راجتياغي كروا مصبركما امبركما دندبركما بركالوا فدون تريكن इतुरु कुरवांदे राज्य के इक्तिसादी सिनायत वर्गद कुरवा तियागी कमा फागति कम मिंबर कुरवांदे हलाल गुतगा रिस्क होदुम मसके कुरामी हुंगे मसक्कतुगा बरखा लवांदे दरनि वेरिंगे दरनि तफिल्लवा तनवस्कं इतुरु खद्देवांदे हद्दवा बडु कुरविरस्कलाक
إسلام دينا دنيا كان كان إصلاح كمغون هنجوما إبرسكنا خيار كروا فاوا برنا هداية نصر توفيق دوان ديب إمها مؤمن تكنا مسلم تكون جفا ففسوا رحمة لوان ديب ألمين تري مروي غوس فاوا ميهنا ديرتبين جفا ففسوا رحمة لوان ديب دنيا غاوس هيوكان آخرت غاوس هيوكان دوا نركاغ عذاب ألمين متكروان ديب آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم اجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم على سنة رسول الله استووا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.